hambanile ma swi vona. So ku na swo tala leswi dyondzaka na fika ndhawini mi kuma ku thanka ra vona loko ni lava ku ri clean mi kuma ku nkarhi wun'wanyana the way ri nga thyakisa swona ri lava ku maybe ni nga ri clean for tiawara ta ku tala ma swi twisisa. A swi fanekelanga ku ni dya process ni nga basisi ntirho hikuva ni lava mali. Ni fanele ni nyiketa customer yi va satisfied ni clean swilo swi basa swi va straight. Hinkwavo lama nga kona ndhawu ta ku hambanahambana nkoka wa ku va thanka ri hlantswiwa hala ndzeni i ku va loko tshama nkarhi wa ku leha ri cheriwa mati ri nga hlantswiwi mi kuma ku ri hetelela muhaxi ri va na rosa hala ndzeni ri huma nkuxu ku va na green hala ndzeni ka rona. So mi kuma ku mati lamaya hi tihlo ra xinyama mi kuma ku mi vonaka ku ma basile mara a ma basanga. Mi ya Maluleke mi langute channel ya u swi kotise ku yini hi kombela mi subscribe mi like mi tlhela mi commenta inkomu. amukele ka n'wina wena u swi kotise ku yini ma tshame na yena Thwasa Hendricks. Loko mitirhi yi nga vulavuli a hi vulavurisa loko mi nge se subscribe hi kombela leswaku mi subscribe mi byela na vanghana va n'wina va subscribe leswaku channel leyi yi kula ka ha ri na swo tala leswi nga mi khomela swona. Nseketelo wa n'wina hi wona wa nkoka na loko mi lava ku mi lava ku va kona ka interview ma hinana ka email ya usikotisekuyini@gmail.com kumbe ka WhatsApp ya 0782867160 kumbe mi hi foyinela ka 0799980675. A hi tirheni hi kurisa rixaka ra hina hi sapotana eka mabindzu hinkwawo lama ma va ku ma ri kona hi kota ku twa na ku mi va mi khome yini. Namuntlha ni vhakele hi buti lani vhele ni nga zi ni la ku vulavula ni thathela to tala hi ku va kona a mi ri ni va amukela. Ahee mister A hi pfuna njhani? na hi pfukini mara ha amukela eka nongonoko wa wena va u swi kotise ku yini hi kombela mi xeweta va voni le kaya le. A hi ya mi xeweta hinkwenu mi nga kona kwala tindhawini ta ku hambanahambana makaya ya hi khensa nseketelo hinkwawo lowu ni wu kumaka masiku ta ku hambanahambana. So tanihileswi a ndzhaku ni la ta ku mi va tivisa leswaku mani mi dila hi yini. Okay, mina ni vito ni Nyiko Eddie Mhlongo ni kumeka ka Nwamitwa eRwanda. Ni na khampani ya ku clean mathanga tijojo. So ya khampani ya mina vitaniwa Eddie Cleaning Services. Ya. Swi te njhani mi va na ku navela ku lava ku kuma mi pfule business ra so. Okay maxi ni te loko ni tshamile ni ri kaya ni swi vona ku na challenge yo tala minkarhi yo tala like na loko ma vona swigubugubu leswi vanhu va chelaka swona mati swa hlantswiwa over and over loko famba nkarhi. So ni leswi rin'wana ni tshamile ni ri kaya vhele ni ku ni pfulela mati ni vona ku hawa mati lama huma ndzeni ka thangi ya jojo mara a ma basangi ma vona. So hi laha ni nga ta na swivutiso ni ti vutisa ku nga va ku endleka yini hala ndzeni ka jojo leyiwani. Hi laha se ni nga ta na idea ya ku lavula ku cheka ku vona ku endleka yini. Ya. So this water tank leyi yi tirhisana na mani kumbe mi lo tiyimela hi n'wexe. Ya ka nkarhi wa sweswi ni lo tiyimela hi mehe wexe but ni pfulerile ku un'wana na un'wana va lava ku tirhisana na mina hi nga kota ku vulavurisana mara sweswi ni lo tiyimela ni wexe. Ti-challenges leti mi hlanganaka na tona loko mi karhi mi run business leyi hi tihi? Challenge leti ni ti kumaka minkarhi yo tala mi kuma ku vanhu va ku tala va ze a va nga ri aware business ra ku hlantswa mathanga la ndzeni. So mi kuma nkarhi wun'wani loko ni fika ni approach van'wana mi kuma ku ka vona swilo leswintshwa a va nga swi tivi ku thanga ri nga va ri hlantswiwa ra jojo hala ndzeni. So mi kuma ku minkarhi ya ku tala va na swivutiso swo karhi ku mara himpela ra hlantswiwa na i ko va challenge leyi mi kuma ku ni hlanganaka na yona mara ya va ku tala va dina va swi twisisa loko ni va ku dyondzisa hi business leriwani ku swi nga va ku hlantswiwa nkoka wa ku hlantswa thanga ri nga va ku ri yini ma vona. So mo va hlamusela lava swi va kanganyisaka ma byela ku nkoka wa ku why ri fanekele ri hlantswiwa thanga. Okay vayingiseri na vaseketeri hinkwavo lama nga kona tindhawini ta ku hambanahambana nkoka wa ku va thanga ri hlantswiwa hala ndzeni i ku va loko tshama nkarhi wa ku leha ri cheriwa mati ri nga hlantswiwi mi kuma ku ri hetelela muhaxi ri va na rosa hala ndzeni ri huma nkuxu ku va na green hala ndzeni ka rona. So mi kuma ku mati lamaya hi tihlo ra xinyama mi kuma ku mi vonaka ku ma basile mara a ma basanga. That is why loko ni clean na muchini wo kota ku cheka mati lama first ni mi komba ku ya nga va ya thyakini kumbe njhani na before ni teka decision na n'wina ku ri hlantswiwa thanga ra n'wina na mi chekela hi michini.
So va mi kuma njhani loko vanhu va lava ku mi ta va hlantswela mathanga? Okay, va nga ni kuma ka nomboro leyi ni yi tirhisaka yi le ka WhatsApp na riqingho ni tirhisa yona ya 074 656 8566. Ka munhu loyi a nga tshama hala kaya a nga ri ku endleni ka nchumu, so maybe mi kuma ku wa swi navela ku a nga ri pfula business ra ku fana na leri, mi nga n'wi byela swa ku yini so? A ni ta ku xilo xikulukumba loko u navela ku ri sungula business leriwani u fanele u understand u va na ku twisisa ku ti-challenge ti ta va kona, mara ku nga vi leti endla ku ri u give up evuton'wini. Hi ku nkarhi wun'wanyana u nga teka nkarhi u nga kumi ti-customer hikuva minkarhi loko u lava ku hlantswa u kuma ku ri na mati ndzeni va ku ta na rindzeni, swa ku fana na sweswo swi nga dlina swi ku heta matimba u vona nga ku hawa bindzu ri le ku fambeni. Kambe vanhu va 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 karhi va swi tsakela ku va tirhisana na wena, ko va nkarhi wa ku mi kuma ku loko mi fika mi ku mi lava ku tlilina mi kuma ku ra ha ri na mati, mara loko se mi va tivisile nga ku loko se mati ma herile va mi foyinela va ku hatlani mi ta va pfuna. Xivutiso xin'wana kahle kahle ya ku tatisa kwalano, vanhu vantima vhele loko hi ri na ma-business hi langutela ku hatla hi dya fast a hi inani ku fana na ma-India kumbe van'wani. Hina hi lava ku hi hatla swilo swi hatla swi vonaka, so se n'wina mi swi jahe ku fika kwini ku business leri ri kula kumbe step by step mi right loko mi kha mi famba hi ndlela leyi? Ya ma ni ta ku Muhaxi a swi lavi ku tsutsuma ngopfu, swo lava ku loko u sungula business ku na ti-challenges leti u nga ta va kha u kuma na experience yi va yi kha yi count-a la ndzeni. So mi kuma ku mehe sayiti ra mina ni va ni karhi ni dyondza swo tala loko ni hlangana na ti-client wa ku ti-customer ta mi ti hambanahambanile ma swi vona. So ku na swo tala leswi dyondzaka na fika ndhawini mi kuma ku thanka ra vona loko ni lava ku ri tlilina mi kuma ku nkarhi wun'wanyana the way ri nga thyakisa swona ri lava ku maybe ni nga ri tlilina for tiawara ta ku tala, ma swi twisisa. A swi fanekelanga ku ni jaha process ni nga basisi ntirho hikuva ni lava mali, ni fanele ni nyiketa customer yi va satisfied ni tlilina swilo swi basa swi va straight. So a hi mhaka ngopfu ya ku jaha mali i ku va hi pfunana hinkwenu hi karhi hi kombisana ku ya mahlweni. Mi ri business leri ka malembe lama taka so mi lava ku ri vona ri fike kwini kumbe ri fikelele yini lexi mi nga ta ku ya business lera mina se ri le ku fambeni ka nkarhi wa sweswi? Ya malembe lama taka projection ya mina yi va ni tikuma business ra mina ri va ri kha ri dominate too much ngopfu ka ti-rural areas like makaya ngopfu hikuva la ku nga na mathanga ya tijojo eswikolweni swa hina swa government naswona tijojo ti tele ngopfu ene mi kuma ku a titliliniki na tona. So ni ta va ni kha ni na ku titshuneta na vanhu va mfumo ku va nghenelela xikarhi ku hi kota ku tirhisana hinkwenu. Ya hi leswi ni nga swi langutela nkarhi wolowo ke. Se loko ntirho wo va wu ya wu kha wu mi talela mi ta swi kota mi ta lungha ku tirha mi ri n'wexe kumbe mi ta lava ku tirha na van'wanyana vanhu? Na ku loko ku ri mi lava ku tirha na van'wanyana vanhu, mi lava ku tirha na vanhu va njhani so, kumbe a mi hlawuli ni lowa mi siya hove munhu un'wana na un'wana loyi a nga ta va a lava ku tirha mi ta tirha na yena? Okay Muhaxi loko ntirho wo va karhi wu ni talela lexi ni nga xi languta i mhaka ya ku ni ta thola vanhu, ku ta va na vanhu lava ni nga ta va thola and ni ta va ni nga hlawuli ku i rimbewu ra xisati kumbe ra xinuna, hinkwenu hi va hi karhi hi tirhisana. Loko no va ni lava nkarhi wun'wani kumbe 10 wa vanhu ku ni va thola ka khampani ni ta va thola ene ni va hi karhi hi adjust na gender based, vavasati va fanele va va kona vavanuna va va kona hinkwenu hi kota ku tirha. Hi leswi ni nga swi langutela ku employment yi fanele yi ta va kona endzeni ka bindzu leriwani. So a hi ngo maybe ku na swin'wanyana ni nga swi siya mi ngo leswi a hi fanekelangi yi chaya lani mi nga swi vulavulaka ku nga va ku ri swihi? Ya leswi Muhaxi ni nga ta lava ku swi tsakela ku swi hlamusela i ku vanhu va ka hina hinkwenu laha mi kumekaka kona matiko ya ku hambanahambana mathanga i swa nkoka ku ri hlantswiwa because Muhaxi ni te loko ni langutile last a ku ri na outbreak ePitori. Outbreak leyi i vuvabyi lebyiya byi nga dlina byi va koho hi ndlela ya ku mati a ya thyakile ende vanhu lava va kuma mati ndzeni ka mathanga ya tijojo ma pompiwa ka ti-borehole ma cheriwa endzeni ka tijojo. So for over a time mi kuma ku a ku na leswi a swi nga hlantswiwi hinkwaswo ma swi twisisa, se ku dlina ku va na vuvabyi vanhu va vabya. Swi endla ku vanhu va ka hina tekelani mhaka ya ku hlantswiwa ka mathanga serious hi ku nkarhi wun'wani mi ta kuma ku mi khoma hi ti-cramp endzeni ka makhwiri mi lumalumiwa hi mhaka thyaka leri tshamaka ndzeni. Swivuluvulu leswiya mi swi nwaka masiku hinkwawo mi nga swi voneki swi dlina loko nkarhi wo famba mi kuma ku swi vabyisa vana ndzeni ka muti. So a ni ta ku it is necessary for un'wana na un'wana ku a tikuma a hlantsweriwa thanka ra yena ri basa ya. Hi lero Edis water tank yi tirha South Africa hinkwayo? Yi tirha anywhere South Africa hinkwayo malayinini madorobeni na kwala Joni xilungwini hinkwako
yi So- va yi karhi yi tirha. swi va swi nga mi tikeli maybe munhu a mi foyinela mi ri kaya ku tanani xilungwini mi ta mi ta ni hlantswela thanga. Ya ku na vanhu lava mi kumaka loko sweswi ko va na munhu a lava ku hlantsweriwa thanga maybe a ri xilungwini kumbe a ri kaya na swi kota ku ni n'wi hlanganisa na van'wani lava ni tirhisanaka na vona va va n'wi attend-a hi lava ni tirhisanaka na vona masungulweni loko ni ta va ni sungule khampani. So ku na va ni nga va select-a ku loko ku ri na timhaka ta le kule ni kota ku rhumela vona va wu tiva ntirho lowuwani va wu endla wu basa. Hi rhandza ku khensa nkarhi wutsongo lowu mi nga ta vhele mi tekela u swi kotise ku yini enhlokweni mina swa hi ndlandlamuxa vhele. Ya Mi va mi nga ri ku ni tekeleni hansi loko ni mi komberini kumbe ku mi rhamba ku ni kombela mi ta vulavula switsongo hi ta kota ku twa hi business leri a n'wi ra ku hlantswa mathanga. Ni vona ku ri business rin'wana ra kahle ngopfu so a ni ta ku mi nga tshiki na loko ku ri timhaka ta macheleni vhele mi vurini ku ha mi ti landzelerisa a hi tirheni cause ma swi vona ku South Africa mi tirhile ku kaleni swinene. So tanihileswi mi nga tlhela mi vula mi ku mi lava ku thola swi va swi ri swa nkoka. ya So ni mi navelela leswinene leswaku business leri ri kula tanihileswi ri kotaka ku kumeka South Africa leyi hinkwayo. Ni rhandza ku khensa swinene Mr ku va mi sukela mi nga suka kona mi ta ni vhakela. a ku khensa leswinene Mashi va nga ta veka mambirhi manharhu before ku pfariwa a ni ta ku hinkwavo lava nga na tijojo va nga chavi ku tihlanganisa na hina hikuva ku ti-prices ta hina swi kota ku vulavula na vanhu nkarhi wun'wani ha fika ka munhu mi kuma nkarhi wolowo mali a yi kona mara hi nge va tshiki va na mati ya thyaka hi va langutini ha swi kota ku hi va pfuna then hi twana ku loko va va right va ta hi kota ku yi lunghisela rini. So a hi lava ku siya ndluwa kumbe hove xikarhi hi pfuna un'wana na un'wanyana swi nga languteki background ya munhu kumbe yini hi ku hi langute rihanyo ra ku ringana hinkwenu. Na swi tikomba ku business leri mi tshame hansi mi ri hlayela mi swi pfuketa no mi lava ku ya inana pfula business. ya Swa twala na leswi mi vulavurisaka swona ku na ku humelela exikarhi ka business leyi. Ni rhandza ku khensa swinene. khensa ya mina Mashi. Ni rhandza ku khensa eka vavoni ku hala kaya ku va mi teke xinkarhana xitsongo mi ta vona u swi kotise ku yini. Na ha vula nakambe ni ku na kombela leswaku mi ni sapota ni ta kota ku kula na mina hi kota ku pfunana kahle ni ku ma swi twa na Mr lani va ri na vona va lava ku kota ku pfuna van'wana loko se business ra vona ri kha ri famba na mina ni kombela ku mi ni seketela leswaku na yona channel leyi yi kota ku kula na mina ni ta kota ku pfuna van'wana. Mi nga rivali ku subscribe mi byela na vanghana van'wana leswaku va subscribe ku channel leyi yi kota ku kula ka ha ri yena Thwasa Hendricks minkarhi hinkwayo. Danko.